ikomeye cyane idasanzwe y'abagabo b'ububasha n'ubushobozi bwinshi bahora barebana ingwe buri gihe ikabitwituyeho yisukiranya nk'ibisasu bya misile z'Abarusiya n'iz'Abanyamerika byisukiranya umusubirizo mu kirere cya Irani. Mu gihe Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Perezida Evariste Ndayishimiye bayobora ibihugu bihana imbibi kandi bifite amateka akomeye cyane y'intambara, hari abasesenguzi mpuzamahanga bavuga ko Perezida Paul Kagame amaze gutsinda ibitego 5 bikomeye cyane Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu rugamba rwo mu karere k'ibiyaga bigari. Ariko sibyo bivuze iki? Ni gute igihugu gito nk'u Rwanda kivugwa nk'igifite ijambo rikomeye kurusha ibindi byinshi mu karere? Ubundi se ni iki gituma u Burundi bukomeza kugaragara nk'igihugu kiri inyuma muri byinshi? Perezida Paul Kagame ni umuyobozi w'ingabo zitinywa kandi zizerwa cyane mu ruhando mpuzamahanga, kuko hari ikintu cyatumye amahanga atangira kureba igisirikare cy'u Rwanda RDF mu buryo budasanzwe, nk'ibikorwa by'ingabo z'u Rwanda muri Mozambique mu ntara ya Cabo Delgado ndetse no muri Centrafrica, mu gihe imitwe y'iterabwoba yari imaze guteza ibibazo bikomeye muri Mozambique. Abasirikare ba RDF bagiye bihuse cyane maze ibintu bihinduka vuba cyane mu kanya nk'ako guhumbya. Iki gihe amahanga yatangiye kubona Perezida Paul Kagame nk'uyoboye igihugu gifite igisirikare gifite disipurine yo ku rwego rwo hejuru cyane, gihamye kandi cyizewe. Naho ku rundi ruhande ingabo z'u Burundi FNDB zinjiye cyane mu bibazo byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho intambara n'amatsinda y'imitwe yitwaje intwaro bikomeje kuba byinshi cyane, maze abasirikare b'u Burundi barapfa, bafatwa amatekwa, abandi baracanganyukirwa bikomeye cyane. Ibi n'abasesenguzi bamwe bavuga ko nabyo byatumye Perezida Paul Kagame afatwa nk'umunyembaraga wa gisirikare mu karere kose, maze Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye bimwambura ipeti rya Generali Majoro, bimwambeka irya Kapurari Shefu utigeze wiga gupanga urugamba namba. Kimwe gikomeye mu bintu bigaragaza itandukaniro hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye na Perezida Paul Kagame ni ikibazo cy'ubwikorezi bwo mu kirere, mu gihe bavuga ko Perezida Neva atagira indege imujyana aho ashatse kujya, kuko ngo iyo agiye kujya hanze mu gihe iye imaze imyaka igera ku 9 yose mu igaraje mu Buholande yarabuze n'amafaranga yo kuyisanisha, kandi ifatwa nk'ikimenyetso gikomeye cya leta ku rwego mpuzamahanga. Perezida Paul Kagame we igitangaje cyane nuko akunze kugaragara akoresha indege ya Perezida w'u Rwanda mu ngendo zitandukanye uko abishatse, mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye ajya ku kibuga agatega nk'abandi bagenzi, nacyo kikaba igitego Ndayishimiye yatsinzwe na Paul Kagame. Ikindi kinakomeye cyane nuko Burundi butagira isosiyete y'indege n'imwe itwara abantu ku rwego mpuzamahanga ifite ijambo rikomeye mu karere, mu gihe u Rwanda rufite Rwanda ikora ingendo mu bihugu byinshi byo muri Afurika, i Burayi, mu burasirazuba bwo hagati harimo nka London, Paris, Brussels, Dubai, Doha, Lagos, Johannesburg, Nairobi, Akara ndetse n'ahandi henshi. Abasesenguzi bamwe bavuga ko airline nk'iyi iba atari ugutwara abantu gusa, ahubwo iba ari ikimenyetso cy'imbaraga z'ubukungu n'isura igihugu gifite ku isi. Nibwo bamwe bavuga bati mu gihe abandi bakiri gushaka uko bahaguruka, Kigali yo yamaze kohereza ibendera ryayo mu kirere cy'isi yose. Aha naho Perezida Paul Kagame ahita abyina intsinzi. Ndayishimiwe yewe yikoreye imifuka y'ibirayi mu ntara za Butanyerera. Ikindi gikomeye ni igihe witegereje Perezida Paul Kagame kuri gahunda ya Made in Rwanda, kuko mu myaka yashize u Rwanda rwahisemo gukora ibintu byinshi, rutegura ejo hazaza heza, kubaka imihanda, internet yihuta cyane nk'indimo gukoresha, inama mpuzamahanga y'ubukerarugendo, indege ya Rwandair na gahunda ya Made in Rwanda, byose byari bifite intego imwe yo gutuma igihugu kigira ubukungu bwihagazeho kidategereje cyane akavuye imahanga. Ni mu gihe Perezida w'u Burundi we aho kuzana inganda mu Burundi
avuga ko yahisemo kwiyororera inkwavu gusa. Aha kandi naho Perezida Evariste Ndayishimiye ahita atsindwa atanarwanye na rimwe. Ikindi kandi uyu munsi Kigali ifatwa nk'umujyi uteye imbere cyane muri Afurika yo hagati ndetse n'iy'Iburasirazuba. Mu gihe ibyo bibera mu Rwanda, u Burundi bwo bukomeje guhura n'ibibazo bikomeye by'amadolari, risasi ndetse n'ubukungu bushingiye cyane ku buhinzi bw'ibirayi gusa. Kuri iyi ngingo abasesenguzi bavuga ko ibi biha Perezida Paul Kagame imbaraga mu bucuruzi bwo mu karere. Iyo igihugu gifite amafaranga, ibikorwa remezo n'abashoramari benshi, kiba gifite ijambo rikomeye cyane. Ni mu gihe imwe mu bice byakuruye impaka byinshi cyane mu ruhando mpuzamahanga ari amakuru yavuzwe ko Perezida Paul Kagame yigeze guha ubuyobozi bw'u Burundi amakuru akomeye cyane y'ubutasi ku mugambi wo guhirika ubutegetsi wari wateguwe na Lieutenant General de Police Guillaume Bunyoni. Gusa nubwo aya makuru atavugwaho rumwe n'abantu bose, hari abasesenguzi bavuga ko niba byarabaye koko ari ibintu byahinduye byinshi hagati ya Kigali na Gitega. Uti kuki? Ni ukubera ko igihugu gifashe ikindi mu bihe bikomeye nk'ibi kiba kigifiteho ijambo rikomeye cyane nyuma yaho. Ibi ngibi nibyo bamwe bita power of intelligence cyangwa imbaraga z'ubutasi zikomeye cyane. Gusa hari ikindi kintu gikomeye cyane Perezida Paul Kagame yitayeho ku buryo bukomeye cyo kuba isura nziza ku rwego mpuzamahanga. Inama za Commonwealth, Basketball African League, Visit Rwanda, inama mpuzamahanga z'ubukungu nka CHOGM, byose byafashije gutuma izina ry'u Rwanda rimenyekana cyane ku isi. Uyu munsi iyo umuntu avuze Kigali, abantu benshi bahita batekereza isuku, umutekano, amahoro, gahunda z'iterambere. Mu gihe ibyo bivugwa, u Burundi bwo bukomeje kuvugwa ibibazo bya politike n'uburenganzira bwa muntu. Ibi nabyo bigatuma amahanga menshi yumva cyane ijwi rya Kigali kurusha irya Gitega, ari nako gutsindwa gukomeye cyane kwa Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Ikindi gikomeye cyane nuko iyo habaye ikibazo hagati y'ibihugu byombi, ndavuga u Rwanda n'u Burundi, hahita habaho uburyo bubiri bwihuse cyane: gukoresha uburakari cyangwa gukoresha diplomasi. Abasesenguzi bavuga ko Perezida Paul Kagame w'u Rwanda akunze gukoresha imiryango mpuzamahanga n'inzira za diplomasi igihe habaye ikibazo ku mipaka. Ibi bigatuma u Rwanda rugaragara nk'igihugu gishaka ibiganiro no gukemura ibibazo mu buryo bwa politike, kuko iyo igihugu gisa n'igikoresha ubushishozi, amahanga menshi nayo ahita agishyigikira. Mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye wewe yafataga icyemezo gikomeye cyo gufunga imipaka y'u Burundi n'u Rwanda, mu gihugu hose abantu baravuze bati noneho Perezida Paul Kagame atsinzwe igitego gikomeye cyane. Maze abasesenguzi bamwe batangira kuvuga ko Kigali ishobora guhura n'ibibazo bikomeye by'ubucuruzi, ko amakamyo azahagarara, ko ubucuruzi bushobora guhungabana. Isi yose yari ihanze amaso Kigali, ariko nyuma y'iminsi mike cyane ibintu byatangiye guhinduka mu buryo butunguranye. Mu majyaruguru y'u Burundi abacuruzi batangiye kurira, abahinzi batangira kubura amasoko, ibiciro birazamuka, risasi bikibazo. Abantu batangira kwibaza bati ese uwafunze umupaka ubundi yahemukiye nde? Kigali ko ikomeza gukora ubucuruzi bwayo, indege zirakomeza, inama mpuzamahanga zirakomeza, abashoramari bakomeza kuza no kwiyongera. Nibwo bamwe mu basesenguzi bavuze ijambo rikomeye cyane bati mu mukino byari bizwi ko Perezida Evariste Ndayishimiye agiye gutsinda Perezida Paul Kagame w'u Rwanda, none ahubwo nibwo ibintu byahindutse maze Ndayishimiye ahita agwa hasi no hasi ngo pi, kuko aho gufunga Kigali byagaragaye nk'aho u Burundi bwifungiranye ubwabwo. Ariko icyo si cyo gitego cyonyine rukumbi, kuko hari ikindi gihe amahanga yose yari ategereje kureba niba u Rwanda rushyigikira inyeshyamba za Red Tabara nk'uko byavugwaga cyane, ubwo Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yakomezaga kubivuga mu ruhame atanga ibirego ubutitsa. Itangazamakuru mpuzamahanga rirabifata, abantu benshi batangira gukeka Kigali
maze bitunguranye cyane Red Tabara ubwayo isohora itangazo iravuga iti oya, ibyo ntabwo ari ukuri rwose, ntabwo dufatanya na leta ya Kigali, nta n'inkunga n'imwe idutera kuko umugambi wacu turawiyiziye. Si ibyo gusa kandi kuko hari amakuru avuga ko u Rwanda rwigeze gufata bamwe muri abo barwanyi rukabashyikiriza u Burundi. Ako kanya abantu benshi bahise bavuga bati none se umuntu afata abashyigikiye akabashyikiriza uwo bavuga ko barwanya? Byahise bihinduka nk'igitego gikomeye cyane u Rwanda rwatsinze u Burundi. Kuva iki gihe isi yose yatangiye kureba uko inkuru ihindutse, ariko igitego cyakomerekeje benshi kurusha ibindi mu Burundi cyabereye kure y'imbunda ndetse n'intambara. Ni icyabereye mu isura igihugu gifite ku isi mu gihe Kigali yakiraga Commonwealth, inama z'isi zirimo CHOGM, Basketball Africa League, abakerarugendo n'abashoramari barimo na Aliko Dangote. U Burundi bwo bwakomezaga kuvugwaho ibibazo bya politike n'uburenganzira bwa muntu. Buhoro buhoro ijwi rya Kigali ritangira kumvikana cyane mu bihugu bikomeye. Nibwo bamwe batangiye kuvuga bati Perezida Paul Kagame ntabwo arwana gusa ku mipaka, arwana mu bwenge, kuko muri geopolitics igihugu gitsinda si igifite imbunda nyinshi gusa, ahubwo ni igihugu amahanga yizeye cyane, gifite ubukungu buhamye, gifite isura ikomeye kandi gishobora gutuma isi yose ikireba nk'igisubizo aho kuba ikibazo. Uyu munsi rero mu gihe abantu benshi bakibaza uko uyu mukino uzarangira, hari abasesenguzi bavuga ko kugeza ubu mu kibuga cya geopolitike mu karere k'ibiyaga bigari hari aho Perezida Evariste Ndayishimiye yagerageje gutera ishoti rikomeye cyane, ariko umupira uramuhindukirana aho kugira ngo atsinde ahubwo aritsinda. Isi yose ireba iranatangara, maze ibintu bikarangira Evariste Ndayishimiye aguye hasi ngo pi.